Kabalen na hindi na po ang kakatamong Kapampangan Polosador, Otoy Balas. O ini po, muna po, manyad kong pasensya kay CLTV 36 na kung makayadyangin, uling nabingid akong puinawos, kung may kapandam metong tang cellphone, kasi po gusto nga magkanta po, ipatigtik kagad ang Bluetooth kagad ang YouTube, yung gawang kong -1. Pero ngayon po, kung kapamilata na po ng CLTV 36, uling kailangan ka always ready ka, ang pong Maya Payaldo. Nya, dinandang ko pong kanta hanggang lang music, akapela ya po, nandun kaya po kaya nga buong Pampanga. Lalong-lalo na po kaya katamong tatangkilikan, yung nano pata, ating CLTV 36. O ini po, yung metong kantang Polosa po, kaya yun. Ako sa bisang, dalit magbasulto, uling mig-request ya, yung TV ka na po, tegbigyan day balas, hanggang ditak mo po, yang inawusda, anti mong interview. Dakal pong salamat, Kalaguna pala, ikit kem personal, patsekeng TV ya, tiktakiya kalago, etang nanu pata, kita nang Nicolet, blamo Miss Universe ya. O yan akakit ko, makiramdam ko po, ing kapag subukan, dadalanan tamo, ketiking Pampanga, ing tandanan tamo, nung etaya agyu, enebiening Diyos ke kayo, anya ke kayo pong, hanggang makiramdam, ing kapong mensahe, para ke kayungan, etamo tutok ng kakong kaluguran, mamawus ketang Diyos, nakatapagurian, ingkakong pulosa, yayandog kerugo, kareng matenakan, Kapampangang ko po, ibiyege po sana, mumunang galang po, arang ngalang ke po, itang nga pong Ginoo. CLTV ngeni, tutong sinikat ya, in Channel 36, santinging programa, alat eya liwa, itang nanu pata, eta ng Region 3, eka number 1 nya. Pututan ke pamo, dinan kuneng kalso, mi pakailine po, ininang hosta mo, dakal pong salamat, menibat kem puso, so pantala sana, ing kultura tamo.